Dumelani bakanyikwedu. Monalo kwalo guna zithombe mbeli kwenyu. Amunago atitangiseni. Ndizo hamu wawi lingani. Chithombe muzebe yobubili. Ngono sema kalinga muzithombe tedzani kwazo. Chifano chekutanga. Kutanga libumbo gusitu gukabepo. Mukutanga kwakaye kusina batu. Puka, liwate, miti, nyenyedzi, nemwedzi, nezwitu zose iziyapo. Kwakaye kuli halima. Kwakahangahangana. Na ichecho chibaka. Nzimu ndiwo wakauli yapo. Nzimu wakaeta chimwene chimwe chimuhangu ngewi. Chilaidzilo yechi. Huba, mwedzi, makole, nengehangu. Chilaidzilo chebubili. Nzimu unolebeleka. Lokwalo gumu chifano ichechi lokwalo gwe nzimu Baibili. Nzimu unolebeleka na swinge Baibili. Baibili inotibudzange kwe nzimu. Nzimu unoda batu bose. Baibili inoti laidza zila yeku wana kuhata nembakiso. Chimwe ne chimwe chandino mubudza chimu Baibili. Chifano chebutatu. Lubumbo nzimu wakabumba chinjuzi dzose dzimiti ne puka. Chimwe ne chimwe chakabumba chakabe chakalulama. Nzimu kabumba njudzi. Nzimu kaeta ntu. Kubehe muzi bumbiwa zose. Chifano chebuna. Adamu na Efa. Lume wekutanga ndi Adamu. Nenkadzi wekutanga ndi Efa. Adamu na Efa bakabe chila ngebubuya munda weiden. Ndawa kauna miti minjinji mukati kwawo. Nzimu kabeti mudle michelo miti yose. Ngono isimunti upakati kwenda. Nzimu kababdwa kati. Bano wisiwa zogwadza. Haba ngadla nti upakati kwenda. Adamu na Efa bakadla nti upakati kwenda. Baka chuluka nlawo wenzimu. Baka chinya. Ungabona Adamu na Efa betatiwa munda weideni. Baka chinya. Ngono nzimu ukaba wisazogwadza. Baka dwa chose. Batu bose baka wazogwadza. Bugwele nelufu zikangina. Ngono nzimu waka dwilila ebada. Nzimu kaba gadzabwele nchidzi unoba ngudza zwibi. Chifano chebuhanu.
Kaini na Abele. Adamu na Efa bakachinya, nenge bana babo bakachinyabo. Ntu akawa bata simbo ndi Kaini. Kaini na Abele bana ba Adamu na Efa. Kaini ka benga Abele nunguna uwe. Kaini ka chinya ka bulaya Abele neku nloba neswimbo. Ludzi gose gwa Adamu na Efa gukachinya. Imi nawe takachinyabo. Takalingisana ne Hamu. Chifano chebu sikisi. Araka ya Nuwa. Ludzi gwa Adamu gwaka dwilila gweta zikabipa. Nzimu kafanila kuba loba. Kafanila kuba bulaya nge nlonga nkulu. Ngono kwaka kube kuna nlume ngompela wakeeta ehlanzimu zinalile ndi Nuwa. Nzimu waka dwa Nuwa kati eta ngoro kuti uchile munlonga. Nuwa katedza nzimu kaeta ngoro. Hule kwe ngoro usinopela. Nuwa ne bengumba iye bakangina mungoro. Nuwa kakoka batu kungina mungoro. Ngono baka sihe. Ngobe bake basinga dume kuti nzimu unoba bulaya ngenlonga. Chilefanilo chebu 7 nlonga. Kokati hule Nuwa nebae ngumbaye basinongina mu ngoro. Kuka navula ulu yakahisa nlonga nkulu. Matombo ose kahaligwa ngevula. Batu banjinji bakaha kungina mu ngoro na Nuwa. Ngono abazokhona ngobe nzimu wakabea tola ki yengoro. Mwene mwe wake alikuhe kafanila ne Nuwa nevula. Ngobe bakebe basa dumila munzimu. Nuwe bana babe baka chidziwa. Ngobe Nuwe kabe edumila munzimu nenge nkuntedza. Chifano chebu 8. Abraham na Sara na Isaki. Abraham wake dwamuludzi gwa Nuwa. Abraham wake dumila munzimu kakale. Eutedza. Nzimu kagadzabwe kuti Abrahama na Sara nkadzuwe bano wana mwana. Bakwegula kwazo. Abrahama na Sara bakabona mwana wembisana. Bakampa zina linoi Isaki. Nzimu akagadzabwe kuti muludzi gwa Isaki ko buda nchidzi unotola machinyo ebatu bose. Nzimu katumila nchidzi muhango. Zina lilendi Jesu Kristo. Ona simba loku dusa zwibi zose ne zangu ezizo. Chifano chebu 9. Mose nenlawo wenzimu. Mose waka dwa muludzi gwa Abrahama na Isaki. Mose wake duma nzimu. Nzimu kadwa Mose kuti anotatadoma. Ikoko nzimu kapa Mose
milawu yawo. Muchifano ichechi tingabona Mose edeluka pekwe dombo nenlawo wenzimu. Nzimu unokhaka kuti mwenemwe atedze nlawo wawo. Chifano chebugumi. Milawo ili gumi yenzimu. Milawo minjinji yenzimu yakapiwa Mose yakafanikisiwa ipapa. Wekutanga usitigamile midzimwana nezvitu zose. Webubili kuhuba liling'ompela lakafanila kulechedziwa mihingo yenyu mukatigamila nzimu. Yebutatu bana bawilile bazwadzi basilebe manyepka. Bona usibulaye umwentu. Usiyemule nkadzi wemwe kuheko uwo we usikise. Usikwibe. Usiyemule chintu chemwe. Chifano chebugumi ne ng'ompela. Chibayilo chejinyo. Mumahuba Abrahama na Mose kwakakube kudusiwa chibayilo chinodusa jinyo. Chibayilo chepuka kulaidza kuti unozibona nlandu nekwe jinyo lilo. Ngwenu akucha hakika tikabulaya pwizi. Ngobe nzimu waka tuma Jesu kuodusa zibi zedu. Jesu wakafa muchileanyo kusenga zibi zedu. Hule kwe mahuba ali matatu asino kufa asino senga zibi zedu. Jesu kamuka mubafi. Hau zubona kuti unchinyi duma muna he Jesu kakale uzilebe zibizizo nzimuno kuzibatigwa. Chifano chebugumi nebubili Ngilozi na Maria. Ngwenu ndokubudza kuti Jesu wakazvagwa chini. Wakaha muhango ko chidza chitembiso chenzimu kuna Adamu na Eva chekudusa zvibi. Muhuba limwe ngilozi yenzimu ikaha kunsekana unodamwa Maria. Ngilozi ikati meya wakaengemala wenzimu uno hamukuli ngono unobona mwana wembisana. Mwana unobe nchidzi wakatembisiwa ngenzimu. Odanezi na uti Jesu. Jesu ndiye unodusa zvibi zose zvehangu. Ngilozi ikabuya kuzilakidzila kuna Josefa. Wakabiganyidza nsikana Maria kubenkadzi uwe. Ikambudza nekwe mwana unowamwana Maria mukuwana kukwe Jesu. Wakachinza. Chifano chegumili na butatu. Kuzagwa kwa Jesu. Linga chifano che kutanga. Maria wakatsipama mwana wembisana. Linga chifano chebubili. Mubusiku igogo ngilozi yenzimu ikabonala kubalisi. Ngilozi ikati. Busiku guno. Nchidzi wakatembisiwa ngenzimu wazagwa. Zinalile ndi Jesu.
ndiye unodusa majinyo ose ikhangu. Ndizo balise bakawana Jesu bakantigamila. Chifano chebugumi lebuna Jesu sentu mwenemwe. Muchifano chebukutanga tobona Jesu achimwana ntukununu. Ale makole ali gumile na bubili tobone edia batungamili bekereke nekwenzimu. Jesu wakaeta ichechi chitu ngobe ali mwana wenzimu. Chebubili hule kwe makole ali manjinji achibe nlume kadia batu banjinji. Kuna batu bakabe baduma ne bakabe basingadume muna Jesu Kristi. Ndizo nzimu okati Jesu mwanangu. Ngono nzimu tate bano hakakuti tiwe Jesu mwana wabo. Chifano chebugumi lebukhano jenamiso muhingo wa Jesu. Jesu waka na simba linzimu. Jesu una simba kupinda meya webafi ne baloi. Linga chifano chekutanga Jesu unopodza nlume webofu. Linga chifano chebubili Jesu unomusa wakafa. Linga chifano chebutatu Jesu unoenda pehukwevula. Jesu wakaeta chimwene chimwe ngobe ali mwana wenzimu. Jesu wake ana batobeli banjinji bakabe bona zake yeta ne bakabe wa zake leba. Chifano chebugumi nebusikisi Jesu unowisiwa zogwadza. Jesu wake eta ndulamo misi yose. Jesu azotongo chinya. Jesu wake lebange kwenzimu nenge dia kuti batu batigamile nzimu. He Jesu wake dia kuti batu bose bachinyi. Batu banjinji abazitongo duma kuti bachinyi bakakwata bakansunga Jesu. Jesu wakalobwa kathigwa mate neku gongobogwa. Ngono he Jesu hastongo gwa. Koi kwangeni Jesu wakazvipa kuwisiwa zogwadza neku amuchila masimba ekuchinya kwedu. Chifano chegumi lina 7 Jesu unobulawa. He Jesu azowisiwa zogwadza koga. He Jesu wakako metegwa mubango lechileanyo. Mumisi yeyo wakaule nlawo wekubulaya bachinyi. Nzimu tate bakati lufugwa Jesu chibailo chemachinyo edu. He Jesu waka amuchila kuwazogwadza mumbilu uwe. Kwezibi zangu nezizo mulufugugwe. Atileba zibi zedu ngemalebesa tibeti khanduka mumachinyo edu. Unotizibatigwa zibi zedu. Awakachinya. Aonohaka kuti akuzibatigwe jinyo lilo. Dumela muna Jesu Kristi. Chifano chegumili na kuwa 8 kumuka. Hule kwe kufa kwa Jesu muchileanyo. Bakunya babe bakampiganya Jesu muguu. Nkoba wegu wakauhaligwa ngebwe gulu. Hule kwe mahubali matatu asinopinda. Maria ne bakunya babe
bakaha kuikumbu ngono he Jesu waka sipo mukati kwaka kuna ngilozi mukati ngilozi ikati Jesu wabwilila mubuchilo kakali apo ipapa ndizo ngilozi ikabweo mila no nasi Jesu unochila kakale unotiwa atintembezela chifano chegumili na vunaini Thomas hule Jesu asinomuka batu banjinji bakambona bakalebeleka naye Thomas ntobeli wa Jesu kati ko dzandibona mabanga emambo mu maboko awe andito duma kuti wakabwilila mu buchilo kakale linga chifano ungabona kuti hewa kaha kuna Thomas kanlakiza mabanga ndizo Thomas kaduma kuti Jesu wabuya mu buchilo kakale ngono he unohaka kuti tidumile nkunli nengubo tisingambone au no dumila munli chifano che 20 kuyenda pehugwi kwa Jesu mumahubali 40 hule kwe kumuka kukwe kayenda kudombone bakwinya babe kati ngwenu ndoyenda kudzimu andisino kuyenda mubudze batu bose kuti ndabambugwa kusenga machinyo enyu mwenemwe unonditedza unozibatigwa machinyo awe hule kwa ikoko unonogala nami kudzimu ndizo baka mbona Jesu emilikila kudzimu hule kwe ikoko ngilozi mbili zikati kuba kwinyaba Jesu hubalimwe Jesu unoha kutola mwenemwe unodumila munli kuno chila naye kudzimu nde chakalebwa ne ngilozi kudwa ipapo zikabodzomila tobela Jesu ngwenu ndizo uhe ukone kuyenda kudzimu chifano che 20 ngompela chileanyo chotikumbudza lufu gwa Jesu azotongo chinya ngono kaduma kusenga milandu yedu wakayeta ikoku ngeku wisiwa zogwadza nenge kufa muchileanyo hule kolufu Jesu wakabwilila mu buchilo ndizo ngwenu wakazwimisila kubatsa bose bano ntedza atileba machinyo edu tibeti dumila na Jesu unodusa ku wazogwadza tobene magalo pehugwi kundzimu chifano che 12 zila mbili Jesu wakati kuna zila mbili zila yakahama ne zila tetlanana ngekuzwagwa mwenemwe umuzila yakahama zila yakahama inoyenda kulufu gwemoto usingapele hantu edumila muna Jesu ebete edzanlawe wa buda muzila yakahama wangina muzila tetlanana zila tetlanana inoyesa kubuchilo gukudzimu kundzimu au no haka kudumila muna Jesu au haka kudumila lebeleka na Jesu saoku Jesu ndozwi lebele kuti ndinchinyi ndoduma kuti ujesu wakafa muchileanyo kusenga
kuwazogwadza kwangu nejinyo langu. Jesu undizwibatigwe, undingudze moyo wangu ngemalopa akatebuka ku Golgota. Amen. Ngemalebeswa ungaleba ujalo kuna Jesu, nobe mwana wenzimu, kakale nzimu unobe tate babo. Chifano cha 23 bana benzimu. Hati duma kuti Jesu wakafa kutola wazogwadza kwedu machinyo yedu. Ati galeni moyo munli tindumile kuti ungatichidza mububi gose. Ndizo tibeti dana nzimu tate, ngobe wate amuchila se bana bawo. Nzimu unohaka mwenemwe unodwa munjudzi dzose. Muchifano ichechi Jesu unowamuchila ntu mwenomwe unodumila munli. Nzimu unohaka imi nawe kudumila muna Jesu kuti tibe bana benzimu. Chifano cha 24 meya wakaenge mala unetieta tikabe batswa. Muchifano ichechi ungabona Jesu eleveleka nendiwe kereke unodangwa Nikodima. Unontolokela nekuti tingaenda chini kudzimu. Meya wakaenge mala ndiwo ungatieta tikabe batswa. Iswi nekwedu atingake tikazvikhandula ngobe takachinya. Atizvileba, atiliba chinyi, tibeti duma kuti Jesu ungatidusa muzvibi zvedu. Meya wakaenge mala unotieta tikabe batswa. Kumbila Jesu akuyete ube ntswa nasi. Chifano cha 25 kuha kwe meya wakaenge mala. Hule kwa Jesu asinofa muchileanyo nekumukila mubuchilo kakale wakaenda kanyi kudzimu. Hule kwa ikoko bakunyamba Jesu bakakubungana bakatembezela. Kukati kwa kajalo meya wakaenge mala ukadelukila pehu kwe mwenemwe wabo ukabapa masimba ekubudza bamwe batu nekwa Jesu. Meya wakaenge mala wakatumwa na Jesu kube mbatsi wabo na swibo umbatsi wedubo kuyeta zvitu zvinokhodza nzimu. Vakristi abazofanila kuhaka batso mu badzimu. Awakamuchila Jesu senchidziwo. Nzimu akakupa meya wakaenge mala. Kakale meya wakaenge mala unzimu unokhona kukubatsa. Chifano cha 26 kuyenda muchedza. Kutanga tidumila muna Jesu taketinga ntunoenda muhalima kusina chedza. Kanjinji tochinya ngobe tisina unotibatsa. Tibeti singazibe kuti tingatini. Ati sinoduma muna Jesu tibeti fana nentu unoenda masikati. Meya wakaenge mala wa Jesu uyapo kutibatsa kuti laidza zila yenzimu. Chifano cha 27 kutedza dama lenzimu. Mkristi wakafanila kutedza dama lenzimu ngobe anakutenda kukulu ngekuzvibatigwa zvibizvizve. Dama lenzimu likati mkristi kasi tebupombwe, kasi tukane, kasi kwibe, asitongotigamila badzimu. Chifano cha 28 nziwe bakristi. Bakristi bakafanila kuchila sekwe dama lenzimu lileba.
Nlume wenkristu wakafanela kuda nkadzi uwe. Nkadzi wechikristu wakafanela kuziyesa pasi kwenlume uwe. Nlume nenkadzi bakafanela kube chiti ching'ompela. Bakafanela kuchengeta bana babo bebadiyane kwa Kristu. Chifano cha 29 dazwita zwizo ndzimuno diyane kubatsa bakristi kuda bathu bose nenge zwita zwabo. Ungabona nthu ebatsa chita chinodwa muludzi gumwe. Nkristu wakafanila kuda bathu bose nebanonchinyila dumbu. Chifano cha 30 Jesu ndiye una masimba. Muchifano ichechu ungabona bathu bale babili bepisa midzimwana nemeya yebafi. Nkristu unodumiligwa kutembezela nekukumbila muzina la Jesu. Jesu unasimba kupinda ng'anga dze mafupa badzimu kene meya yebafi. Chifano cha 30 kudusa meyambi. Muchifano ichechi tobona nthu akanging'wa nemeya yebadzimu. Ungathubula nchili nemiketani ngobe meya yebadzimu ili munli. Uwe nthu akapodzwa na Jesu. Meya satani ikadusigwa kuhe ngobe Jesu anasimba pehukwi kwe meya yebadzimu. Meya yebadzimu nanga iye satani unohla Jesu. Usithigamile meyambi. Haudzidzwa ngemeyambi kumbila Jesu aiduse mukuli. Ngemalopa a Jesu kukuvikila muna satani. Chifano cha 32 kutobela Jesu iye koga. Satani unohaka kuti bakristi badwilile kukumbula nekwe mari manjinji, zwiambalo nezwimwe zwitu. Unohaka kuti bakristi bakangangwe ndzimu. Ngono Jesu wakagadza abwe kuti unopa bakristi nebuhayi gwabo. Chifano cha 33 atichinya. Jesu wakaleba lungano gwenlume umwe wakachinya kwazo. Kazdanisa mari yose yapiwa na tate babe. Kaeta bufebe. Kazana madaiza. Kazwihatisa kwazo. Hulekwe mari asinopela. Nebakwinya abansia. Kazuhila zogwadza. Kabgwilila kuna tate babe. Kakumbila mazwibatigwa. Ngobe tate babe bakabenda. Zwibizi zikazwibatigwa. Kabgwilila kanyi. Ati chinya takafanila kuzuila zogwadza. Tikhanduke mububi. Tilebe zwibizedu kuna Jesu. Jesu onotida. Wakafila kudusa zwibizedu zose. Chifano cha 34 bugwele. Bathu bose bangagwala. Haugwala tembezela Jesu. Kumbila Jesu akubatse. Usikumbile batho munganga kene mubadzimu. Jesu unasimba pehukwe bugwele. Chifano cha 35 lufu. Hantu edumila muna Jesu efa. Mbilu weno biganyiwa. Koga meya iye inuenda kunzimu. Ngobe zwibizi zwe zakazwibatigwa.
hantu asingadume muna Jesu efa mbilu we unobiganyiwa koga meya iye inoyenda kuwiswa zogwadza mumoto ngobe ali nchinyi unoyenda api awafa. Ha Jesu akakuweta ntswa awuzofanila kuhla lufu. Chifano cha 30 anabusikisi biko zilimbili biko mwenemwe yombili ina nkingo wayo hiholo linga nlomo unolebeleka nekudla zebe kuwa ha biko limwe ligwala mbili wose unogwala nzimu unoti Nkristu mwonomwe unonga biko lembili ntu mwonomwe unankingo uwe chilaidzilo yechi kusumikila kene kurera kumba kubika ngono mwonomwe wakafanila kuku etela Jesu he. Bakristi bakafanila dana neku batsana. Chifano cha 37 kuhangana nzimuno dia kuti bakristi bakafanila hangana kutembezela nekumba kubene lubaka gokudiana damale nzimu kubenge lubaka gokuhisa zwipo munhingo wenzimu nzimu ukati tikumbule lufugwa he Jesu kusukila ebe buyaka kale. Chifano cha 32 Jesu unobuyaka kale. Jesu wakayenda kale kudzimu ngono hubalimwe unobuyaka kale hae buya mwonomwe wakadumila munli unotolegwa kanyi ngono batu basakadumila muna Jesu banosiwa bewisiwa zogwadza mumoto awakazulungisila kuyenda kunzimu ha Jesu ehangwenu. Chifano cha 39 kubenge zizwalo takalingilela zizwalo mumiti Baibili ikati lotabe gusina zizwalo gotusiwa ukalahikigwa mumoto. Jesu wakalingilila zizwalo munkrisiti meya wakaenge mala unotipa kuhata ndulamo kukhona kubatsa kugagwabwe nobwenge mali mubuchilo gwedu ntu nodumila muna Jesu buchilo gugwe gububuya kupinda kutanga. Chifano cha 40 budza bamwe batu Jesu wakati bakristi babudze bamwe ngekukwe umwenemwe unozuleba zwibizizwe ebe duma muna Jesu zwibizizwe zo zibatigwa meya iye inoitiwa ikabetswa muchifano ichechi tobona Nkristi elondolozanla wenzibu eke iweke aunobudza bamwe batu nekwa Jesu bazibise ngeche wazwidiya.